Sad ćete vidjeti isječak iz predstave Ocean more, nastava prema knjizi Alessandra Baricca Ocean more. Mi smo predstavu nazvali nekoliko prizora, zamišljenih prizora iz knjige Prema romanu Alessandra Baricca. Točno tako. Alessandra Baricca. Ili po naši Aleksandar Barić. Da. Prvi dio predstave, prvi dio romana, gostionica Almajer, a drugi Pa dio nije predstave... sve. Evo jedan isječak. Nije sve je iskušeno. Ajde. Hollenberg, 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 Što vi radite? Što ja radim? Pa ja proučavam gdje završava more. O Boga, kako vi ste stvorili jedno za drugo. Jer sve prije ili kasnije negdje završava. Negdje se zaučali, pa to je znanstveno dokazano. I uvijek negdje počinje.